Nurgodoyevich, sizlarga bizden hayırlı olsun. Kamçıbek Taşıyevich, жаңа da aytılıp öttü. Siz kamalıp jatkanda şul adamlar Jallabatga barganбыз. Doğru. Koldaybız de barganбыз, çıgarıp koysun de barganбыз. Biz mına şu Adakan Kimsenbayevich'ti kolda kelip oturabız. Biz oşonu şaylaganбыз, deputat kılganбыз. Esinizde var mı? Tomuz zapravkadan busiklerdi zapravka etkensiz. Mattu taşıyıp sen kılansın şu zapravkalarda. Tuğandarım. Biz yol plaşıpta barıp koldap çıkkanımızda aşınardı, sıyınardı cegemdiz. Kim çındıktaysa biz bardığı kolda oturgan elimiz. Çındıklı talap kılgan elimiz. Adı jakşı bolbay tatta. Bolar boğun nerteler meşhur tokulu. Onun göre oşonçoluk işinleri var eken Adakan Kimsenbayevich'te azmal yasalığa çıkıp dur. İşlerimiz var. Biz parlamentte bitirip olaylı deseler makul olmak. Şunca nersege başında gereği var. Tırnak da içinde kıp koygula. Şunları talap kılar. İşlemeyen talap kılınmaydı. Biz koldap kelgen el biz. Kim çındık söylersem ben misali dişini gördüm. Oşa taraf olup koldayım. Şu gün geçeyim. Benim düşmanım bolağı. Başkası bolağı. Çındık aytken adamdır. Tuğra aytat dep gelip jatıp bana karıp ket bartağına. Çındık da aytip atpaydı. Oylan kıla. Jakşılık jaka ketpey jatat. Jön ele çakırsan arda ele barmak pavus kemene. Balasını koşup alıp aparıp kamap. Dünyada munday bolbaydı. Kanday neyse bolup atar. Bana şunca yıl Karısak'taki işimiz var. Özümüz gece aşağı. Biz böyle kıjalat bolup atavuz. Çıkarıp koymuşlardı talap kılavuz. Bir mezgilde, bir uçurda senin dağın başına uşunda kıyımçılık iş düşüp kançalagan, mindegen adamlar Jallabatga bir emez 10 joludan aşıp çoğulup senin şu çındık için çırkırap kamalap жатkanыңды korkup barganбыз. Misali men özüm kançalagan kişiler menen bir dagın seni ошондой эл чогулган митингтерге калган эмесмин. Ошол эгер мына жалган болуш үчүн ошо сенин ака туугандарың менен чогуп отуруп сүйлөшүп бизге рахматтарын айтып ушинтип сен жүргөн элек. Мына Садыр сен дагы ушинтип башыңа иш камалганыңда мына Бишкекте элди чакырып чогулуш өткөндө Каныбек Иманалиев баш болуп өткөзгөндө эсимде жок 2 март болуш керек эди. Бишкекке чейин барган эди саңа талапкер болуп. Ошондо тополоңду чыгарып провокаторлор аны şu жерде ызы-чуу кылып митингди бузуп жиберген. Эми ушинтип алып эми мына ой тилегиңер ишке ашып мына өзүңөр бийликке келгенде адашуучулук жолго түшүп алганыңарды канчалаган эл журт айтып атат, кулак салбай койдуңар. Bu sana ошогон мындан ары канча бийликтер башына азыр болуп качып каякта жүрөт. Муну эске алышыңар керек эди. Азыр эми Adakan Молдмаров эми чындык деп сүйлөп, эл үчүн күйүп атса, жок жерден камап койгонуңар бул эң туура эмес. Биз ошол мисалга дагы элестеткиле, эң күчтүү өзүнөн тең тарапта жүргөн Текебаев, Исмаил Исаков дагы жаңы Аксылык Аксакал бардыгы кандай сөздөрдү айтып атат. Эмне үчүн шолор менен же болбосо элге чыныгы сен чын тарапта болгон болсоң, шолор дебатка чакырып, чындыкты далилдеп биздин көксөгүбүздү басып койсоңор болбойбу? Силерде бир дагы чындык жок, ошон үчүн эч ким менен сүйлөшө албайсыңар. Сүйлөгөндү камап элди бүтөрө албасыңар керек. Эл деген бир күн жарылып калышы мүмкүн, бирок силердин келечегиңер, укум тукумуңарга өтө кыйынчылык күтүлүп турат, шуну эсиңерге алгыла. Boşatış talap kılavuz. Biz endi ошону чын калыстык менен бошотуп коюшуңарды talap kılavuz. Diye bir türmeni açıp içinden türü ömçüklerini çıkarıp koydu. Bunda kılmışı var bu. İçine aldı döndü karakla. Adakan Kimsenbayevich'in arkasında 100 bin degen şaylauçusu var. Oşol 100 bin degen şaylauçunu kaçan olsa aktayak koktayak kılbay mizan menen, tartip menen, tazalık menen hep жүрген биздин лидерибизди апарып коюп, ушундай жакшы адамдарды кайсы жолго баштап атасыңар? Биздин азыркы бийликке таза коом кереги жок болуп калды. Биздин бийликке бүтүн кошаматчы ошондой 200 коом керек болуп калды. Кичине ойлонгула, сабыр кылгыла, анан эл менен кеңешип
Anan iş kılsaňar jakşy bolady da. Men Adakan Kimsanbaýewiň boşatylışyny men bilik öküllerinden talap kılam. Talap kılam. Keyingi forum aytar.